Ġesu, inti aċċettajt minn jeddek li tiġi msammar mas-salib biex turina sa fejn tasal imħabtek għalina. Għelna biex ma nkunux minn dawk li jieħdu gost naraw lil xi ħadd ibati imma nkunu bħalek li lest imbagħtu għal ħadd ieħor. Fejnhom il-wieħed li kien għamel? Min jaf kemm kien hemm min qal dan it-tip ta' diskors wara li sar jaf li Ġesu ġie mitfuq. Għax ngħidu, it-trab jagħti kollox jispiċċa ġa dik il-waqt.
Fredda d-dubitna għal-malaffu għal-bilawħat jgħalina, id-daħħalix li tiġri, iżda tisna mid-dej. Slimalik Marija bil-grazza mimlija l-mulejnija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija u Malta, itlob għalina mid-dibin, issa missija għal-mewtana. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kien il-lidu issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. It-tieni stazzjon, Ġesu jerfa' s-salib. Naduraw ko Ġesu imberkuk għax b'salib tkun mewtijak inti bdejt. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu U lejja ħellalina u maħfa l-nobitna. Amin. Possibbli li lil dan Ġesu id-disċipli telqu kollha? Dan xebbib kien. Dan mhux l-istess nies li ftit jiem qabel qajtu Osanna. Kemm qal Pietru? Jien nibqa' miegħek anke sal-mewt. U għalik jien nagħti ruħi.
Għara vera ma trid tolbu fuq ħadd. La marrit ħajkolli ngħid. Mela meta minn żewġ ħutiet tema lil kulħadd hemm kienu. Issa, għax waslet din is-sija tal-buħ. Beża. U Ġesu spiċċa waħdu. Janna is-salib tiegħu. Aħna llum fil-verità lejali lejn il-familjari u l-ħbieb tagħna. Ommi skużani, nixtieq ngħidlek imma taf kif 100,000 skuża nsibu biex naħarbu minn dik l-għajnuna li ħaddieħor jixtieq minn għandna. U nħalluhom jerfgħu is-salib waħedhom. Ġesu, inti għannaqt is-salib moti lilek. Għenna nilqaw is-salib tagħna bil-fer. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trittin kif is-sema jibda fl-ard. خبزنا كل يوم أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر لمن علينا ما تدخلناش في التجريب استهزنا من ذلك. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejnija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Maqdisa Marija u Malla, itlob għalina mill-Ibrahim, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kien irridu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. It-tielet stazzjon. Ġesu jaqa' l-ewwel darba. Naduraw ko Ġesu imberkuk għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti bdejt. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu u lejja ħennalina u maħfra l-nubietna għatina. Ma terġax tkun li nara l-film Passion of the Christ. Ma flaħtux il dak is-soldat. Kattiv u kelb. Li kważi kompla jinfes fuq Ġesu meta waqa' taħt is-salib. Imma xi stonku li tikollhom biex jaraw madur hekk u jkomplu b'dak kollu. Ara sewwa jgħidu li dak iż-żmien qalb ta' żonqhom kellu. Kemm il-darba aħna nagħmlu l-istess bħalhom meta nkomplu nawru fil-feriti ta' dak li jkun. Naraw lil ħutna, ħbiebna, kollegi, taħt il-peace tal-problemi u flok nippruvaw ngħinuhom aktar intaqtqu għax insinna jikkwandana biex ngħidu xi ħaġa. Imbagħad ninħbew wara l-konsolazzjoni li għax jiena kif inħossa ngħidha qisna Ruman l-istess. Dak hekk kien iħoss, hekk kien mugħallem. Ġesu, inti li kont se ċċedi taħt it-tol tas-salib, għenna ma nkomplux nafġu lil ħaddieħor taħt is-salib tiegħu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trittin kif is-sema jibda fl-ard. خبزنا كل يوم أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر لمن علينا ما تدخلناش في التجريب استهزنا من ذلك. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejnija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Maqdisa Marija u Malla, itlob għalina mill-Ibrahim, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kien irridu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Ir-raba stazzjon. Ġesu jiltaqa' ma' Ommu Marija. Naduraw ko Ġesu imberkuk għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti bdejt.
imbierka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu, وليا حنانينا ومغفرة لذنوبنا أعطينا. Fit-toroq ta' Ġerusalem kien hemm taħlita kbira ta' emozzjonijiet. Mirra lil Ġesu bħala kriminali u mirraħ bħala miskin. Waħda biss qatt ma bidlet il-ħarsa tagħha lejh. Marija ħarset lejh tul il-mixja kollha bħala bina u għax bina kellha qalba maqsuma. Maqsuma b'dak li bina għaddejn minnu dak il-ħin. Is-swat, l-ilsien, it-taqtieq maqsuma għax dak li ħabbet għal 33 sena kienet qed taraħ fit-tmiem. Għal Marija, l-Omm, Ġesu għamel x'għamel, qal x'qal, wettaq x'wettaq, kien biss bina li ħabbet qalba kollha. Kemm il-darba, anke llum, il-vittmi ta' droga inħarsu lejhom blentijiet differenti. Ħaqhom u l-ensi kemm. Mhux taħlita ta' emozzjonijiet, imma naħsbu ftit fom u missier dawn il-proxmu tagħna. Kemm jagħmel ħsara l sinna fuqhom. Għalihom għamlu x'għamlu, ħażin kemm ħażin, dawn jibqgħu uliedhom. Ġesu, inti li fl-ar tiegħek kellek il-kuraġġ taffaċċja lil ommok, anki meta taf li ħatweġġa' b'dak li tara. Għenna nkunu kapaċi nħarsu bajnejn il-familjari tagħna meta nkunu taħt is-salib. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trittin kif is-semajt ta' fl-ard. خبزنا كل يوم أعطينا اللوم أغفرنا ذنوبنا أما نغفر لمنوعات علينا تدخل ليش في تجريب ازدهزنا من Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulajnija, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott ta' ġuftijak Ġesu. قديسة ماريا ومالنا اطلق علينا بالإبن إدسا وفسيا أغلبتانا Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. كيف كان الولد والسعودية ويبقى دايم كدايم آمين. Il-ħames stazzjoni. Xmul minn ċirene jgħid lil Ġesu jerfa' s-salib. Naduraw ko Ġesu imberkuk għax b'salibek u l-mewtijak inti bdejti. Imbierka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu, وليا حنانينا ومغفرة لذنوبنا أعطينا. meta mobbi bis-salib, għenna nkunu kapaċi nilqgħu l-għajnuna li tasalanna meta aħna wkoll nkunu nġorru bis-salib tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trittin kif is-semajt ta' fl-ard. خبزنا كل يوم أعطينا اللوم أغفرنا ذنوبنا أما نغفر لمنوعات علينا تدخل ليش في تجريب ازدهزنا من Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulajnija, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة ماريا ومالنا اطلق علينا بالإبن إدسا وفسيا أغلبتانا آمين. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. كيف كان الولد والسعودية ويبقى دايم كدايم آمين. Is-sitt stazzjoni. Il-Veronika timsaħ wiċċ Ġesu. Grazzja mimlija l-mulajnija, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة ماريا ومالنا اطلق علينا بالإبن إدسا وفسيا أغلبتانا آمين. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. كيف كان الولد والسعودية
ويفعل دايما دايما. آمين. Is-seba' stazzjon. Ġesu jaqa' it-tieni darba taħt is-salib. Nkunu kapaċi nerġgħu nqumu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid kif is-sema jtaflak. خبزنا بكل يوم أعطينا أغفرنا ذنوبنا كما نغفر للخاطئين ولا تخليش في تجربة إذا حسنا بالله. Slim għalik, Marija, bil-grazza mimlija l-mulejnija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة ماريا مالنا اتقبلينا بالدين السماء السيئة تاعنا. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. كيف البدء والسعودية ويبقى دايما دايما. آمين. It-tmien stazzjoni. In-nisa ta' Ġerusalem jitħassru lil Ġesu. Naduraw ko Ġesu imberkuk għax salib كل موتها بنت بدايتي imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu. مولاي أنارينا ومصر. Ġesu, il-ġisem intertaq mill-flagellazzjoni u mobbi qodda wassal lin-nisa ta' Ġerusalem biex jifhmu li l-bniedem żbalja. Għenna biex anki aħna għal-min u d-bniet ix-xfija tiegħek nifhmu u verament nifhmu fuq l-iżbalji tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid kif is-sema jtaflak. خبزنا فكل يوم أعطينا اليوم أغفرنا ذنوبنا كما نغفر للخاطئين ولا تخليش في تجربة إذا حسنا بالله. Slim għalik, Marija, bil-grazza mimlija l-mulejnija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة ماريا مالنا اتقبلينا بالدين السماء السيئة تاعنا. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. كيف البدء والسعودية ويبقى دايما دايما. Id-disa stazzjoni. Ġesu jaqa' it-tielet darba taħt is-salib. Naduraw ko Ġesu imberkuk għax salib كل موتها بنت بدايتي imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu. مولاي أنارينا ومغفر على ذنوبنا. Għaxum, l-Alla kienu qed jistennew b'xi poteri speċjali. Kemm titpaxxew meta xi wieħed li juża d-droga hija greħa. Għax meta xi ħadd jgħid li ntuhom ċans ieħor nibdew l-espressjonijiet impensabli tagħna. Dawk għal xejn ma jtallmux. Dawk nar minn ċavetta jintieku jien il-forkan tihom. Isna għandna għajfa u l-qassisin l-oħra. Għax fil-prinċipji tagħna inkunu l-baħna. Ma nifhmux li tista' taqa' darba, tnejn, tlieta, tul il-mixja, imma l-importanti li tqum u tasal. Bħalma wasal Ġesu. Ġesu, inti l-mixja tiegħek kienet mimlija waqgħat. Sibt tistaħħa biex tqum u tagħmilha sal-aħħar għalina. Għenna li meta nkunu fil-mixja tagħna, nkunu kapaċi nqumu u nkomplu meta aħna naqgħu taħt it-toqol tas-salib.
مissierna li jinti fl-ismawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trittin kif is-sema jibda fl-ard. خبزنا كل يوم أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر من خاطئين لا تدخلناش في تجربة استهزنا من ذلك. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-munajnija, imbirka inti fost il-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. قديسة ماريا ومالا يبقى قليلا بتكريم يسر في السير الموتى. li kellu dawk il-feriti kollha. Wejġu imwaħdin fl-istess temp li ħarġu. Aħna, illum, innezzaw il-kulħadd mid-dinjità tiegħu qisu xejn u xejn. X'impurtana li dak li ngħidu tal-amru sar. X'impurtana li dik il-persuna li nivvintaw la jitfuqha inkunu qed inċaħduha minn kull dinjità. Ma l-aqwa li jedna dak li nħossu għax ma lajr noħorġu blajta xjien dak li għandi fuq l-istonku noħorġu. Kemm nafu nkunu sensittivi għal xulxin. Ġesu, inti li ġejt innezza minn kull dinjità, minn ħwejġek, minn kollox. Enna nkunu kapaċi nikkontrollaw l-emil u diskors tagħna li jnezza lil ħaddieħor mid-dinjità tiegħu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trittin kif is-sema jibda fl-ard. خبزنا كل يوم أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر من خاطئين لا تدخلناش في تجربة استهزنا من ذلك. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-munajnija, imbirka inti fost il-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. قديسة ماريا ومالا يبقى قليلا بتكريم يسر في السير الموتى. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. يريد بالسعودية ويبقى دايم تدين. آمين. Ġesu, inti aċċettajt minn jeddek li tiġi msammar mas-salib biex turina sa fejn tasal imħabtek għalina. Elna biex ma nkunux minn dawk li jieħdu gost naraw lil xi ħadd ibati imma nkunu bħalek li lest imbagħtu għal ħaddieħor. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trittin kif is-sema jibda fl-ard. خبزنا كل يوم أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر من خاطئين لا تدخلناش في تجربة استهزنا من ذلك. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-munajnija, imbirka inti fost il-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. قديسة ماريا ومالا يبقى قليلا بتكريم يسر في السير الموتى. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. يريد بالسعودية ويبقى دايم تدين. آمين. Itnax stazzjon, Ġesu imut fuq is-salib. Naduraw ko Ġesu imberku għax salib imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu وليلة حنانينا ومغفرة لذنوبنا. آمين. Il-missjoni tal-Farisej u dal kollha li rridu jeħilsu minn Ġesu issa kienet lesta. Ħelsu minnu. X'mamlux biex jeħilsu minnu. Raw kif għamlu u gidu. it-13 stazzjon. Ġesu jitnizzel minn fuq is-salib. Naduraw ko Ġesu imberku għax salib imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu وليلة حنانينا ومغفرة لذنوبنا. آمين.
nisa. Fejn kienu dawk li fejn? Fejn kienu dawk li għamilhom jaraw, jisimgħu, jimxu? Fejn? Dik li għadu. Meta kellu l-flus, kulħadd idur miegħu. Issa li m'għandu xejn għax falla kulħadd warbu. Mistija dan nies. Imma x'qal kellhom dawn in-nies. Insomma, meta kien fil-kawdija kulħadd trid jagħmlu sultan, kulħadd kien iross madwaru. Imma issa ninsew. Ismawiet jitħaddes isna, tiġi sal-nate il-kull trittenni fis-semar ta' flak. L-14 istazzjon. Naduraw proċessu imberku għax salib il-bir karpassjoni u il-mew ta' Sidna Ġesu Kristu Lejja għendarina u maħfa l-nubietna. tul il-mixja bis-salib għal fuq il-kolb. Ajromu, Ġwanni u l-Madalena. L-eroj li kellhom kien spiċċa. Dak kien mexxielu b'żewġ putiet u ftit ħobb sit ma' ħafna nies telaq mal-oħrajn. L-imbasta qal li ħajħott it-tempju jibnieh fi 3 ijiem. Fejnhom il-wieħed li kien għamel? Min jaf kemm kien hemm min qal dan it-tip ta' diskors wara li sar jaf li Ġesu ġie mitfuk. Għax ngħidu, it-trab jagħti kollox. Kollox jispiċċa ġatik il-ħofra. Imma Ġesu minn dik il-ħofra li għalli. imbir għandu fost il-nisa imbir soffru ta' ġusti għal Ġesu. Gloria l-Musa, il-Kibar Thank you.
li ġejtu. Apprezzajt immens, speċjalment ir-refija li ġew żewġ gruppi għar-Redentur u għad-Doluri apprezzajt. Ma mbagħad kellna niddeċiedu minħabba il-possibilità x'jista' jagħmel it-temp li bir-Redentur forsi konna naġlu bid-Doluri ma nafx. Allura deċidejna, però ħossni hekk hemm taqqa li ma ħarġitx id-Doluri ma hekk huma l-affarijiet, kollha naċċettaw. Imma apprezzajt il-preżenza tagħna li sfidajna l-kol dan it-temp u ħriġna. Bħalissa hawn tliet islalem fil-Knisja, ir-Redentur li mxejna warajh, din-jama tiegħu, hawn dan is-salib biċċa mill-ewda vera li ġar Kristu, però hemm salib fil-ħajja tagħna li ma jidhirx. Jista' jidher fiżikament, ma nafx, forsi kien ċirkustanza, sitwazzjoni. Ma hemm salib qed inġorru. Ejjew naħdu kollox, okej? Is-salib tal-istatwa, biċċa mill-ewda tas-salib ta' Kristu, is-salib tagħna. Is-salib tagħna għandu isem. Ara inti x'ismu s-salib tiegħek. X'inhu dak li bħalissa qed jinqbetak? Li kieku inti Alla, kieku jiena Alla, naqbdu din it-tbatija u narmu għalhem għax ma nifilmux iktar. U tgħid ma nafx se nagħmel sal-lejla, ma nafx għal-ħares, ma nafx se jiġri għada. X'jismu s-salib tiegħek? Importanti li tkun taf x'jismu mhux ngħix biżna kollha neżistu. Kulħadd għandu xi tip ta' tbatija, tista' tkun mentali, tista' tkun fiżika, tista' tkun spiritwali, xi ħaġa. Imma Alla mhux baħnan, Alla mhux kattiv, kif jgħidilna x-xitan, Alla ma jifhimx, jew Alla aħtar għax qed jgħaddik minn dawn iċ-ċirkustanzi. Nitolbu l-fidi l-lejla għax Alla jaf qed jagħmel, Alla huwa għaref, Alla jridilna l-ġid, Alla jrid jeħlisna mill-jien tagħna, Alla jrid iħabbibna miegħu, iva. Forsi aħjar ma kienx hekk imma hekk biex jiġbidna lejh Alla jippermetti s-salib, Alla ippermetta s-salib ta' ibnu. Kif kien minn xhur Alla qal dan hu ibni l-għażiż. Murara, min jipprova jaħrab it-tbatija, qed jgħix kuntent, kemm aħna fortunati li aħna l-Kristjani imdawlin fuq is-salib tal-ħajja tagħna, għax permezz tiegħu qed niskopru kemm Alla jħobbna, kemm Alla jeżisti, kemm Alla jipprovdi. Ejjew nagħmlu din ċelebrazzjoni bit-talba ta' San Franġisk quddiem is-salib. Meta ma stax jifhem, meta ħasslu ġieħ anke spiritwali, ma għadx jidej, ma għadx jipporta subajh lejn l-istorja, ma niżar b'teħ u Alla, l-aktar għoli, glorjuż. Dawn wara l-klamijiet ta' Alla, sawa kfija fi diretta, ta' maċerta, ħabba perfetta. Għatina u lejlu għossu nħalfu lilek biex namlu li la vera mazza tiegħek. Amen. Issa, reġgħu kantaw li l-ewwa, ħaninżel jien u nberihkom bl-ewda tas-salib. Mhux biex neħħilkom is-salib, le, biex jibqa' hemm u nitalmu ngħixu bih. Ma nitilfux il-ferħ għax Alla jeżisti, Alla jħobbna.